time is love making time. Know the button of your wife. Geriai ko make when you are interesting as possible. Tutige gutua ndeto cia itunda ria uriri kana ria wendo ati ni ngoma ere wa pri ni ndu tubati gwika mbere ya ngimethia. What should we do? Kogu hena before, during and after. No ngaragu barodi deine wa bedroom we koragwo kiruma nginya ikombe uvinga ni uthire deine wa kiviko ugera ke disagree na gukuja exactly uria kwina issue ayuthi ni man directwe na merwe wega itunda riri ni riega na kwithindiri gakora riri abata muno but not this time. Fafangu etengadho Nokago kwera newega Etondo wa muthenyoyo watomire Okie mwendwa wakwashiarwo Nokago kwera newega Fafandoka Ogero tora muno Utungate gai hamwe Tutorangi nyatoiganie Togatigi danyo negekuo Nagwa muthe nyosho wa uru Kwa matura getereire Nyosho ndukanakie Muthenyosho gocietagirira Mugakienja gegukira gwaku Utukienja gegukama gwaku Kahinda oya ndukanakie Ebiriria waciarirwo Asialeiro mudhamaki Asialeiro kiagoro Asialeiro gekeno giakwa Asialeiro thayo
wige miaka mingi bibiogera toramono wanagero shine dokera bibiogera toramono kutungate gai hamwe kutorangi wow baby ogero tura muno niguo muini wa rwimbo iga hau na muini ucio inaga akinira muthuri wake ndiu ni atumia igana mangiruga making'ang'aine maine rwimbo taruru makinira endo wao athuri. It's moving. Ti atumia ingi watwarie ma ti atumia ingi ungeigua makiruga mamarie ciugo ciina cama baruthi this is indoor business. Na ni maundu ma indoor ti maundu ma public. Adere ti atumia ingi ungeigua makigana athuri yao we twi nyomba ngumwira asa wakinya na goko menye ikio tuhanirio muingi-ini ukionera na maitho ti atumia ingi mangitikira asa atumia ingi rigwa magicambia thuri wana ti atumia baruthi wanarume rebo ni mutumia rainira muthuri eto tuingira hatumia nake ni athuriye kana mangitikira kuthi kwinirwa tutingithura in fact tutingithura no runura tuinira bari bari de nori tabi uri mutumia wothe tungaro baro tone jone muthuri wake atungagira ke bahati baro kingira YouTube ri ero kiguo ne andu no in sense ngiyo ri atungagira muthuri wake bibi ugira otura muno mengi maroria nege kwe hakio akina ngai karire hare berira ini akina twamu uri surely geriga kuigua ndina mujure ko igaga iro atira ko mutumia ariririe muthuri akwe no akwo niguo hitagwo ni theri hari tu ko berira tura hari berira ini dukaine wega okire muthuri waku maundu macio riria muoyo ini nake akuriite environment ya kwirwa environment ndo ĩ already tekenge oke gwake ri na naigua wi comfortable ikuori no gwa karibishire ciugo icio ogwa na kugutha makobi kiroko as long as we karaga kuwe no problem he mangi ma wendo okay he mangi kanene kuiga mathiga wega all right ogire mari komorania tukuga ati kuria kurarugo gutiri wendo andu ni mari komorania na ndugetere ati wendo waku thie nywe nigetha uge ati riu nini ndahigire gutiaga tu ogwa gukomorania kunya wega ti wega no ndingigute kwi wabindwa nani nguruga irie thakende turi na ciana enuka kibwaya kore gutiririo ucio thi mutumia ingi angati ko marakomorania baruthi awati ukomorania ndugu ko marakomorania ngaraguca twarekanire na tukiuga tabarira irino ngaragucia mithemba yothe ca ithirage no maruo mukiriira maya mangi ngaragu ikoro citari ho na maruo ri kana ni athiire na ndanenuka riu tutingiguithania tondu guku ni kwahikanirie iyo no ko ni gwakeri atanahikania ni athii niguo kuinuka gwake rucini gugikia no ahikania ri kinya tende enuka ciana ikuona tene utakomete good mutumia akuona tene ni twetikanie with that environment karumbo ni kagwe karumbo ni kainwe ri bibi rotora Tuga mundu ria ngujira atiriri athuri kinya go provide na maregire ti kwaga magite mbeca ti kwaga ni maregire go provide ni mengirire in a resting zone tene manogirio comfort zone oduko tuga kora twika atiriri ni ndu watumia kuhota kwiyethera ri muthuri ati ngero mutumia na yahota kwiyethera ni ariga guruguria ndathi akigura mutu wake ndo nyina ngani nayo agurite ira wana ni aragurite waranyonigia no ahote ni aragurite wa kilo 5 na waruti angwire baruthi neno ni a great hit ndugekare ndi na mutumia waku mushie responsibility na musoke mugane ati mimi nalipa nyumba na wewe nunua chakula usoke expect ni anini muno magetikira gukwira niwe mwene guko demokanie ko ka responsibility cia ko mukania mwekarende muge responsibility cia kuneye ko no nwanginyoko we 50 + 1 nwanginyori ni durano
Keuria. Kuondeithĩrĩria responsibilities cia kwa kĩoya jukumu yakwa nĩkĩ? Wanataka gutethereria. No nikio nakwira wana gitethagĩrĩrua ukorwo wi 50+1. Ukorwo at least wewe 51% kia 49. Yani gutinde ai iguru yaku. No angaliu issues ciokete cia retrenchment. Tondu mundu ni avutagwa wira, issues cia kurwara, icio riwa na mundu nweke 100% no take care ya family. No angaliu ndakauga tondu mutumia gutu nake wanagirira. Mutumia ucio nake wanagirira. Nake riu ndareka we. Tio ciothe. O tio nthe magakira. Gutiri ukiraga. Asa nitukiraga arithikagiria testimony irutagwa mutumia akiuga Faruthi ni ndeka maira 80% nyumba yo wanateite kaligwa atiriri wanaginya 30% tutukiragira is a testimony ni testimony yawa no by the way Joria tumia tondu ni Joria tumia regi marerorera yes mutumia a participate kaundu thiini wa muciiri niki no nginya akaige handu tari data analysis Ria mukahete ni agutaragira no nginyagia kaige mundu riri ndia responsibility yake gwekire undu uri atabatie gwikwa ni ta deputy arutite wira wa principal no nginyagia ka allowance kaoga riri ida matiangi arutite wira aruto exactly no nginya kanyie bairo na tukanega na muno aleko ogwo niki Keuria na gwicio turuka hatu discuss mawira maru mariko na matumia ne mariko tondu gwiciria hau ni hari gathina depending na ini kamwe thitima ni ciora we nyumba ngurite ndukangarie kugura token ni mucio iyo ni responsibility yako ngare ndumaini kana gwike ati go flash norege kuvura tondu bari yori ndungivota kuvura tondu mucemania ri wa thuri nani nguvurire wage utinie tondu reciria ni something else koguo ukore ni muguru. What is your response? Kore nduma na ndina mutumia nyumba ati tu responsibility yako no kinambiriria kunegena nundu riu yani ni mutikwonaga ni nduma mulikosa hata kama ni 100 ya kuweka riu na kado no nusu waugire tutigeke mutumia ndakagure kado tutingegura kado nundu waugire tutigekage ogwo asa ndakari token twaririe token ndakagure kado twaririe nduma-ini kana gure tai gerunguru wa maguta all in all twauka ndeto cia responsibilities iringanaga na one mwavikanie mwetekaniria ate number 2 income tondu kwe mundu uvikitie mutumia wina double the salary na maikarania no hikite ai orenda ngubeni example orenda ngubeni mbuge menie we ngurie isene sia Jumaine let's talk yes mundu mwana utikirika na mutumia ri wenda bukumukira yes mushara we iguru wana kwe ngikwe muthuri wana wikaraga nyomba na gutio ndwekaga na kabesa kwa mairi makumira mutumia akoruta wira ahurwe kugira yes itukinyite bau this is Kenya jukwapo na mutumia ari nyomba na ukiorare kuo mutumia agure iyo na ukiorie na wana ndungiuga na yoke na kamutukara kanyini urauka tu wewe sawa ugakora mutumia arugite nguku ukamuria kaigangio gaiko kana wakora mucere ukoria niki mutana gura nyama oingi mutanekira ka ugutigite bi na akora gutirai na kanyama mutingia ndugira matumbi maire maperekane but serious note yes mutumia ikare ko yes many are doing that na no kegwo muthiso tukaririria over responsibilities atumia engi maina kiriro no ndu already wina ciana ithatu ni ciana grown up no rarigwa no thieko na mundu nu atuika totally irresponsible aukaga akaria kiroko breakfast agauka damugwanja kurani okaga agauka in the evening akaria sapa na mutumia tono ni arathura njono akamugurira nginya nguo yes mutuka muthuri wa njira hindi athaikaire wega athiaga na ngiro mbeca na mutumia wake me supermarket magacopu indo mutumia akoya mbeca kibeti yake kana ngira muthuri hari we ndio andu ni marona ukibewa wese ni nkubera na account tare ogire kuongerera nyumba exactly that is now the question ungebewa nyumba nondo ni turenda gukuonia there is a problem there is something wrong with you
umutika tukomeria aba mbere yandu is all a big problem. Na ona kono tukariria topic iyo teraru meka undu horo wigie mutumia ra ni kumukira na meka emwe arume ni meraga atiriri wanoga ko tuvota kugura mutu kilo 5 mekaga shuwa woke no kawake bwae niwe no kana nuthu mere mekire nyunguri umundu niwe no kana nuthu rucio niwe no kana nuthu igakorwa ikiro na gutiba andu mari yaga mutu kilo ngima once kuguthi ukana mbere gukana kau kanini mekaga shuwa ni wageria your best no gukorwo musara waku ti mwega muno but try your best gerie tu your best ate gutibe ndekinyaga igatuika mutumia waku ni akuthie salon na gutina mairi maku kaba wegue hii weekend we urithie hii weekend ni kama unakaa utaenda salon akwire umwea ni miaka 200 hapo unaweza ongeza ona nia concern nione ni jamwira oime athie ona nia concern no ndungi ukati gukorwa mutumia gakwira ni nguthi salon ukamwira ni sawa ona ni kana nirenda kuthi salon ukina mwira dina mbere kwenda ona ni haito milia siketo maumo gwaku thie kana joke ni mutumia gweko na ri musara mwira gukira. What are you doing there surely? No, it can happen. No kwa company ria rutagai no kwa kithomo giake nikiramwitikiria ingena kare wiki thie jetha wira iguru reke gwe no rikuwa na imundurume nurite muhandu nurithecwo the truth is nawe riu no kuwa wana tondo riria waina mbeca nini gukira mutumia we ni wa mutiritaga wega it is tit for tat is a fair game. Haya tuingira communication. Yes. No muririkane barodhi wanatukiaragia ati kwina atumia athuri marathĩnĩka ni undu wa atumia gukora makithukuma mbeca nyingi bado kwi wana athuri maina issue ya gukora mathikĩtie atumia mathukumaga na guti undu meka nyombeo mbeca ciake itimenyekaga ai murithe na tai murithe ndungimenya aretia nginya indo very personal such that wanakambiriria mabinda make ma mweri ni kuvurira muthuri andu nitumie mia ninunue pads na ni mwandike twina arume marathiira such pain. That's a psychological torture. Ndio akiri torture ati mwana engatwe ni magana mana mutumia ose singiga na ekire credit ginori avurire muthuri ose gana ekire credit avurire muthuri ya mwire ciana ni ciengatwa igana riri ndanginengere mwana amwirenda na hii mia ndadia kikuja atakupea hiyo mia ingine. They are men going through such kutia tumia very maradira ruorwa responsibilities kwina athuri mari the rent mari the nyo make everything na mutumia riwara menyoguo nirio arasomoka na ngirie komisia muthuri wake akathie ko enjoy na arata. Okay. Maisha iko hivyo. Na hali muthuri ungitura murata wako muno aranjirire turi arireria uhoro wengi mugaire wa indo in case kwina national government na devolution bauru devolution mondo na kinya wewe na akeri onde kinya bando we embrace devolution ukora we na mayo meganu na mbeca cia kubuthirwa national government na cia gucia kaunti ndugetekire kuigira murigo no national government at the end of it all yabata kunyita ngingo na tareke twari sararo ko tukiriyo wa national government muthuri na mutumia gwake na agacoke na mutumia ungi wake oroige mugaire wa indo na ngociria we akihana uguo riu arendaga kumenya atiriri ekuhota ku balance atia no ku balance tondu agiosa mutumia wa mbere na amurete mucie agienda gwosa wa kaire ni abatere kumenya namba 1 ni aramutwara ku anampeleka wapi. Number 2 guti muthuri uwe soba ndomire kiugo kiu soba in terms of kwenda family yake tondu ti athuri onde magura ne gatumia akaire tondu ni mamenete mutumia wa mbere kwi muthuri wa twikire determined ni no angathikia atumia ire I want 2 women I want 2 wives no wana kuguti onde mabikanagia nondo they don't love their first wives kuya mabikanagia nondo kuma tene ke I determined na kiuga ni wangathikia mutumia wa gaka wa kairi but now tukere tukira ntuli aria ndeto icio kenge gituma muthuri ongerere mutumia exactly so yakinyia ndau muthuri uyu no bateri amenye indo iria marethete na mutumia wake wa mbere ni cia mutumia ucio respect that property
respect urenda kuga rigo yongani oke na ciake aoka ni abatie guka mwambie kwenda tondu anani kana okire tukienda kana okire tukienda ni atumia nini muno mabikirie ni arume mai na indo ngika ngioba musibi tukigura ngari tukigura mugunda tugiaka riu ni turongerera mugunda wingi kuria Miami Gardens twarike kuongerera Miami Gardens ati riu ria twina plot ithatu Miami Gardens ni riu mundu nake arenda guka agairwe plot imwe ati Miami Gardens yakirwe ni gugutemwa mundu nake ni kero mengi osiduria ciothe nacio ni gugutemwa mundu riu kabeka ria ta disclose twage kumenya no twamenya amenye that is us angigaoka wingi ni gugutemwa mundu baruthi ni gugutemwa mundu no thina rokira aingi menao muti mahota kuma introduce that is not the problem kuwe tiri karo kigare riki iwana kwa nawe ndio mu introduce nawe make sure ni weba security yaku and ukawe mudide wikara we mudide forever and ever amen wanakonga gajika mudiri mwakinye bandu aburo kembere yakwa ni national government county government kare yako re county waka okire forever arako okire miriko ino ni nacio ni twethete iria nacio ahao karimu na omethe na nindi gakire msiao everything o make sure if you are a second wife or a third or a fourth mark your territories ndio go tondu riri yes airetu ere ingi ngoretwo ngicamania nao maraja ndi methere athuri na jabaro ni ndienda gutuika first wife wa I want to be a second wife. I want to be a second wife. Nienda kumera mamenye there is a price of becoming a second wife tondu indo cionde ingi gakora ciandikitwe na muthuri ni second wife nake okage mugi ni okage determined na kiria renda okage determined gwe kiria kinyirite now first wives what they are doing these days now when you mark territories no ramenya mugunda wako na wako na mwena guo riu nawe ni ukiamba kuruta bunjo kona the four corners yes utigakire hare na hare yes kwa hivyo wewe ugurirwe wakurioka gurirwa na wandikwe nawe don't make a mistake ya kuandika na muthuri tondu wandika na muthuri au claim it also tuliuka kuoreria cia second na ndio ikire kiratuma iritu ingi mende kuhika me second of course no nginya mundu akende kufika second wife tondu makoragwa methori mao makiona utonga baroni ni tukimikana na mwako tutiari ngari tutiari mugunda tutiavotaga kuria wega irio yari kwibinyaniriria ni twaruta wira na kio ni twasini wao kana ngari njeru irathito kuya black kwa ni twagura mugunda ni twaka kinyomba kinene mwiri tuyo aukite with the intention ya indo ino nuambuka igatuika ciakwa but all in all barudi na there is a bitter truth na your first wife tutenda kumenya kwa second wife okaga wina akili kukira first wife that is bitter truth ati kwa muthuri wageririe kuinengage mutumia wake in business na are mwako engageka no mutumia wake ire kumauka the man as really prospered iyo point tutinge metigirira as much as I really defend the both wives no tutingetigirira point hiyo kwina atumia matwikire both wives tugikarande tukivuruka we are in the comfort zone tudena security tukireke kuigirwa biathara ana tutirenda ana tutingira mukathina sara kuthi kurugura nduka but there is this other second wife wirinde gukira nginya 5 athia kathukume twina second wives matokete muri ngiona ugiathwo ri second wife ri ni weri tu ni kiguta and again also na kwiria atiri barodhi and I want to repeat this again atumia akaire na akathatu na akana tika makoragwa wega kama ukaga kithikori mai na mwa Kenya they already know ni maramenya muthuri araima tondu mutumia wake ti mutheru ni maramenya araima nja tondu ni kiguta ndathia kurugura wira ni maramenya ndarugaga irio mbega ni maramenya ndagiaga ciana so they already have that minor leakage koguo agioka ni auka gukabara up so not that arume mabati konote tiate mutumia waku akaire necessarily ni mwega no wai mumubeu mwa Kenya so no amenyete what were you looking for no really wasn't because I didn't know what he was looking for ya irigo kapata potea bahatisha no really agioka second kana has done already ni mwire no menye ore ndiramutanikina wanawe woke uruti elimu ucio wone ngute kuna possibility ya gukorwo murata waku haku no twike second yes of course and it happens 60%
ya ndona mathikanitie atumia akaire mathikite arata atumia ao kana mwetumia wao kaibe ni ya function ndio ya mutumia mwanza kwa wewe yes wanagauka kumukebia anagauka kumukebia how many second wives in their house girls the house managers ni nundu tukinyanete bararere mwere tu wa nyomba ni wa mubere freedom ya go choose kiria kuruga kogu nikio mikaga menu the ruto nikio mikaga menu kwa muthenya uramuririe kwa nini wewe umepika mchere ile siku nilipika mchere ya kidadia alikula vizuri elewa leo ngotina lazima nichapa leo you are too leta rudadi nile kwa helio kwa house managers aya ndio udadhuri nikitio afredo ndio okira dadi ni dadi ya kufurahia ile ugali ya sukuma juzi nikaona leo alipenda liva sana ile seko wewe mwakinyani una mwele tukakuwa wera anonge mwenokio tuko please tondu muthiite agoka kurira hau table muri ni kurira sitting room mingi kana wanatoa nginyao ka sitting lakini musee waku akirite amanu uresi ndio ni TV arona na marachati na house manager bedroom to maundu tumwe it happens but all in all it is a bitter situation gutire mutumia wendete kuguririrwa I want to tell men like that gutire mutumia wendete kumenya there is another option but onge musukuma muthurio musukume niwe musukume akagia alternatively niwe koronia ni watwikete determined ni akabikia mutumia wa kaire number 3 niwe koronia mu expose ile to the scenario ya mutumia wa kaire ni mwega tondu we wira waku ni kuthie mothoni matumia agaka na muthia ni muthuri waku kogwa kinona it's a good deal tondu angikwa no thiaga mothoni matumia akaire then this is a seed no gaketha wanawe andu ni magoka mathiite kuraciria mutumia wa kaire wa muthuri waku so it depends kana ni wa mu expose ile ni kuna depend na arata aku on the second wives tondu akorwo hangaga around na second wives no gutendi kuonia muthuri waku tako second wives mai yes so you can contribute in ukiria airetu marauga marenda kuhika meta second wife ri uracia me kuhikio nia of course ni mathiko ni anamo na barodhi konto Michael or we are not creating others we are not exist here they are not existing it is I want to tell women ongegwa muthuri wa neighbor no wathikania ria kaire elewa ngomeo area ito wari elewa ngomeo area ugeri orio komiova area what happens is ore kurekeka kwa neighbor wana kwa kunwa gwike atia ndukandeka kana tuthia tukiukaga haya fulani na nichiarende hero na baisi wandu kurete rogithe na badiri na gukoro kwina engi maigitwo taramenya muthenya wa mathiko muthuri waku ika happen ya thuruka mbere yaku nirio konaga twana tubana. A friend of mine yesterday gave me that story. Ambera merigite mathiko. Mathiko ni makoretwo makigwa muthuri ucio mutumia wa kaire. But ndari show up. So nyina ni wakua. No the mother ni we say that wife. But the mother played it well. Ndari onia mutumia wa mbere ati muvese ai mutumia wingi. Now ni maoka mathiko manyina. Mutumia ni wa show up ni waoka mathiko manyina na niwe uri wa mbere ri takwa gitamburo uyu wanadaramenya ni rumors tu batida mwesi mutumia wa kaire ni wauga atirire no ndo wa peace ya bendi ya mathiko ni mbikara ngarire so sitatoka uri wa mbere wa kaire ndana uma ngarire wa kere akutoka so ni wekara ngarire but now barodhi it is unfortunate or fortunate gari cia tumia ya ni banene with the same number plate nwanga namba ya bara mwiso ngurani KDD white in color magore hana yes haya ni murato wakwa akimba story ni na museme wake ni gwatura mai ni maraga kwigana kuko ni mwezi ndo no tete namba cia bara mwiso wewe ngari ya murato waku ni KDD ni mathi straight nkwe ngari ingi ya murato wao no mwenye murato wao ni the first wife but now the second wife I na ngari exactly taya the first wife with the same number plate no anga namba cia bara mwiso ile sio tutatinda nagira ni maji ni magutha gicicio marenda kumwira si wewe tuchukulie maji imeisha mama ni wekurukia ni mona haya peke
ni nini? Tulikuwa tunataka utuchukulie maji na hii gari. Mama kimwira ya nani? Isi ya mama. Mwezi wakiuga hapana. Na kiamba tigisisio. It happens. Men can play it. Kuku ndugeze kukarogama ugi ati wewenga. Don't do that declaration. Ovoya katu mwathani nirevoka. Don't do that publicity ati ya my husband dangika na no. Asio mamenya ni that day maina ngari banene nyomba itumetwa ibanene na maina siana age mates. So he married same time. Na matire mamenyana na mutumia ucio hajawahi onekana rĩu video ya madiko ni kuauria what is going to happen. Mutumia aramurie muramburia ndui, mimi hakuna kitu nimekujia huku, mimi niko na vitu zangu, nilikuwa nimekuja mazishi ya mama na nikimaliza naondoka. That's it. So you never know kana mudhuri wako, that is how he is. It happens. It happens barodhi. Niyo mutumia ucio wengi uviketwe ni mudhuri wako aina mwana age mate wa mwana wako. You carried pregnancy at the same time. Gari ni ibanene, nyomba mwakiretwo ibanene. No tondu akuigite na ibasha nawe we mero ni ngumu sana kujamania. Ni ngumu na tondu nake almudhuri uyo ni moge ni agotete go position second wife. Na akamwira respect the first wife. Ni wavotire kwikira boundary akimwira huku ndiye nyumbani nawe wikare kuria nakugurira ngini kutuaga kuri yarume tondu wi mundu murume okite na machungu ma your first wife ni wageria kwendo the second wife muno wanake aturira the first wife gitio koguo akinambirie kumwandikagira SMS na kumutumira mbisa mwe Mombasa ni wambie go provoke ngoma no menya the end of it all ngoma cia the first wife they don't work out so well. You understand? So arume angikuwa nuwokinye bando ugiye mbugo icio cia kugia mundu wingi, please mark your territory. Kubana ugo barodhi isi tugaciaririria we neciario haha tondu ocio wikuo na ni it is happening icio ndimuririe ri ungeno ngo ne hena icio nyaremetwo ne ku balance exactly na no kure mari yao ne gathe na koru. It is a great problem na gutire mundu angeikia nja barodhi ni ati ani usire tutonete mathiko ma muthuri magiritwo na mathanduku mairi. Yes, mundu riu ni gwatwikire ni obike kanitha obike traditional teguo koguo wena certificate ino wena certificate ya traditional wedding ni obiketie mutumia wa mbere nayo uyu nake wengi ni wa muthirie civil na ina certificate koguo both of them maina right ya gukuthika koguo ni masemania mochari wa mundu na bandu kuri yake haya na wa mundu na timu yake. It happens. Ogo kicoka wikiro ithanduku ririku That is now the question. Okay, ne gori mathiko ni matirwa ni gwatuika tugiria anga kutonda ni gwa ikira mibaka tareke jurie assume tondu gutiagaga maundu maya atara ni bigaragia these things are happening it will happen. Let's assume ne hanikira mundu ratwirorera tutirari comment exactly let's assume mundu no happen. Yes, do you advise mundu nego nego communicate kuri first wife undu nwari go communicate to the first wife mundu rio atikwirwa boundaries yake ni second wife mutumia wa kairi rwatiriri ni nakurete na ni utono nakurete ino ni will ni kuthikwa ngathikwa kuna in case thie mbere yenyu. You understand? Niki turauga ikira boundaries meni andika will andika ubati kuthikwa ko no ubati kuthikwa no tondu will is a secret erutagwa wakua ni kweroya do these things mundu already ni turariria babarothi already mundu murume mutonyi mutegori wa gukora na atumia iri titumwirate ni tumwirate mutumia wa kairi atia na already aina ciana igire barothi. You understand? Ni agiko no tondu ni kwa hapenie no angikorwa no ratwirorera na ndi mukinyi bau usingia hapo na ni kongi korwa already barothi yakirete show ino urai mwingiru ni uri ogwika ni kwibanga
we bangeru wonye wa mundu wake mukikaka untuyu tigo menyekio tuite public ukiuria mwende kuringana muringana to nwa gukaringanwa kuringana no gukaringanwa no koiga kane no kuga to niwe mwene ndeveino exactly tiga gweterera nginya ya mutumia wa mbere ageka research ciake ndugetereke usingoje afanye research zake tondu menyeka research ciake wananwa bange tokuria tokena kwigwa nyamindi kogo umuthie kahora yes nyina woria kanothie through aciari yaku kanothie through arata it has happened yangirega of course kwitikagira don't expect that we can get utikiongetekira even me as a counselor si akinyabau I will still refuse but in ka ba menyete I refuse age already I mwe kwatia I menyete but unduna menyithia tondu gwikindu renda macie hapana kile kia mutumia wa mbere should continue being there no na warume ni mabeta generere ni wabikia mutumia wa kaire na ni wakorwo nginya conjugal right ni waima mutumia wa mbere weri wekara gwa gasungwa throughout ai Inezi ni fight for herself. Kana ko wati oguo no kwambia kuigwa drama ni waigwa ni murata waku. Wanake ni waga mundu. Titi for that is a fair game. Zuri maundu tayo ni sisio kagirira when such things happens. So kungikorwa ndwe mukinyuva please. Muthuri uyu uratwirorera mandugetikire gukinya. Kindu kingitumo kinye ukatukiariririe. Kindu kingigusukuma ukinyie bau mauka tukiaririria na tukaririria next week yes kiria kingituma muthuri ucirie kugea na akinye bando kana wana mutumia akinye bando agie mpango wa kando no wai wa kwa murume it happens ni tukaririria next week yes tondu no korwo ngigwa tukigwithika tuciari hari mundu urabanga handu of course kuongerera gutingiaga mundu rethi wogu akauga na mona atakwa ningi athikirie ngania anga bange bega ega jado na wakohe horo nori na rio nae kana bado jitika gwira scenario ngiko wa very bad ni naseragira my ex ntwayogata na my ex na my ex ni twarega kuvikania sawa nini naoka ni twavikania na namu ikina happen namu ni warega kumbigore na expect you understand then it happens mutumia wa my ex akina vuruka kwena probability nwangoro na namu right tondu tenima no ex nwatucokanire kana gukore ex ni wabikia mutumia na akiabikia mutumia utaramutiriti uria kagatia I expectaga the two they can find the way ndiro na thina makiri ni ndari huthira ya ku introduce kwa mamu wa muiretu kiamenyeka ni ki tajita orazio mamu wa muiretu anakwenda yeni kuna kijana ndio tu kijana ndio tu da hapa yes wacoka ndukuhikia muiretu wake yes na wathie wahikania no kai mamu wa mu ex no akwendete muno na no araigwa bio kono no tigeco mwinake wana ni mwitikiru kwana mwakwa mugite ciana ithatu airinde kuirira no menye mamu wa ex na namba yaku umenye ni muno kuvuragira uria utamaisan no gukuria ngukuragia mwana atya waririkana kuri ubikanetie mathaini no ndari akuvurira thimu Riko hau hari kamutego kangeta ko kega rekio gwicirio na mbeũ njĩthĩ no kũmbere marore hau ha introduction akorwo nditutihikanĩtie introduction iyo nene family-inĩ ya mũndũ ri nĩ merire atĩrĩ tũkĩaria ũhoro wa youth kĩrĩa tũraina youth forum twaririe twauga wa mwambe mũtuĩke arata na mwĩtĩkanĩrie na mwambĩrĩrie mũgĩkambĩrĩria introduction mũgĩkambĩrĩria atĩ kwĩmenyithania kwĩ matata mũkorwo rĩu rĩndĩ bau mũkinyĩtie nĩ mũrona you can proceed to marriage no tende cia kũmenya no mũndũ atĩ rũciũ ũnũthiire family kamtungana havaiwe nigukurete thina tariu ni barothi goke ni tukarete mnyo wa testimonies aba bua exifo ala wasia ndona makoya barothi tondu haina kindu kiramuthu bua exifo ni sabiki wako unejugaga hoye redio na ile kuingia mwili wako it happens maundu mau mekikaga otherwise barothi umuthi ni ngwenda tuvuta maundu mengi ma communication niguo
na nitukwenda kuga uboro wa communication ni kwaraniria no omonde ni nesiragia turoria atiriri ni communication ile ko imeka kwa thini wa kiviko kana wana na gukunja ni tukuvuta vutia ndo wa single mothers and our single fathers ni communication ile ko iterekaga no ni communication kama mundu araria no ndurere wakararia no ni kuraria we ni ara communicate lakini ndana vota kweumanuka kwerewe koraria. You understand? Ya bedroom igihana ugo no eritohe mundu ramenya uri arenda lakini kundu arenda ndonaga undu rirenda exactly kadi mura ikaraga ni ngiuka yani bedroom ndaiguo wanae mwe wala expect tagatia na ningesia kora unete mbavu urakita gwikira nguo ndina vota kuminterpret ugure ndaka ni interpret. You understand? Uguro ni nao kae na ndine kara sitting room nirao kirendite bedroom wewe ungerewa no na gyoka bedroom nesivya korai muno you wanted to take a rest na kwa kipindi kirona kwa nesiana so you didn't want to stay there. So kuna communication barodi i communicate kwa dini wake viko inakuwa ina meaning totally different kuma kwa hiyo communicate nuona ekoro ningo gorere kaveo nini siragia no gutwika very excited nini siragia no but nini I took it it is your responsibility adiriri kare thuriga na meka agi shopping mana ginya dagia urwa wanate kwa urwa wabagwa gusiga sitting room wabwaga itiga kiroko uzi go bagi dieta wabwaga ikora kiroko au wakauria mbona amukuchukua hizi ziko kwa nyumba nuone zo ni communication imekagwa ni urenda twerewe ina natawe but na tu tokamis ni watu miss no do number 1 no kora tumenyeretie ni no communication ni tumenyere ndi rigita gukona we nyombo ta inguo wanae mwe so I assumed no korwa utana kwa tauro wabanga ume ogwo ndune tauro nigo ngwa assume tondu ndimenyerete gukona gota inguo so ndingia interpret kwa ndu wengi okwendaga number 2 nwekorwe na interpret ondu wekete okiuga ni na misinterpret this time I am very careful ndienda kuinterpret ati ugu message makwa marambira might be saying this no ndo the other time na ugirie guo ni wa mistake ile you understand ndo siwendo akadato ni okorwe ndimere kawega. It was not well understood. Yeah, no, we kile tu kaundo very shortly mbere yaga ka take my attention no tigire duru no dire wa ma bedroom wa kasiti utanguo wa kinya bedroom ukinekira kirinda kana kimuvuto kia njini nizo ni wendaga ni respond ba ndio umire bedroom wa die sitting no wa die bedroom no wagarura what I thought because I know you needed me to come there no wa ma bedroom na wa na kijini na kitisa tikiandike sengenge ni ng'ombe ana ukimuua misinterpretation no korwe mbere yanka understand what you wanted no say very fast, you see. So communication especially ya inwetaibabo non-verbal communication deni wake viko ni ngwenda ndu matuike very careful nayo tondu non-verbal communication niwetuike misinterpreted by the way it can also be missed. Niwantege kuelewa na nandemo ni kuinterpret ne kina ulira we uresiye you are communicating but to me ni misiye ndina understand you maybe mwana ni akuliraga maybe nira inangima liko maybe muduri ni yatwa kuvura garangi maybe ni amisiye ku understand what you really meant. So communication na turenda kwa riaba muno non-verbal wananginya kwaria barodi kwe miario ngiaria ekavana ta non-verbal ni ario okaria wonage mutumia no akwira ngwendaga guthie thoko ndwende kana akugiria kwani nimekataa. This man doesn't have a problem ni kwa amuria ndirai mukweru ndukathie but now you as a wife kame interpret you didn't have a problem. Nirenda kukinya na salon ogiretwe no
the man didn't have a problem kara uria why haven't you gone uloko ngitigira waga nimeenda salon but now mutumia no wa misinterpret akenesirio karia nae rigo gioka kivwae mama imbete urageria go trace nilimkosea kweli hai uroka muria nini dongesonoka kawali gane no yani mutumia according to her otigire wa mu brush no mu brush off kwa mutumia yeni ya misinterpret what you meant whatever you meant gugire yani ugire na nori ominaga they are two different things ukwe miario ni tukwenda tukora tu very careful na miario thini wa kiviko. You understand? Taka example ka gwajira ka murango. Exactly. Ni wago dithia murango. Murango ni wago na gisauti kenene. Wewe ukinesia wanawati gwokiaragiria. Na hii murango baba akirudi nitamwambia yerekebishe. Inarudi haraka. Tikurudi haraka. Kao gudithia ndeli maliti. Nige bawerewe ndema imenyombe ya mukenu. No miss. Wewe si murango tari murango yo kuma twa uthondeka niregwo ki misbehave umi ndaburitire ni murango atwe na problem rwagi uka kibwae au kitata na shughuli nawe agikinyogura mura kai si utaita futi angalia hiyo mrango asubuhi ili akakwenda kwa sababu unafikiria ni mrango unafikiria ni mrango hiyo ni ile uchungu nilikuwa nayo you understand kama hata uwe kimona unahakirisha kwali kijiti exactly wendo ngera wali ombeteretie uresi ya mirango niyo ina problem ino nyomba ya tumire ni mavundi ma stand it is misunderstanding ya communication na communication failure kana communication barrier barodi nwaitome musio toro betaneti mutibetaneti ate mubetanije giko no rugire ni arivire school fees ni arivire nyomba nawe no volyengo everything is okay but communication ni yeto maga mutura mubetaneti you understand so ningenda dini wake vikwandu mamenye say what you mean and mean what you say tiga kwenda kuthie barabara nene taruko na nduma communicate in this way twabikire bendemwe maybe twende twagia mwana wa mbere ni twamba kwamba kuria njaro ariko nikanirie nao my that born not to first born mami uri no wao kambera ni ngwendaga tukaji kuona mwana wa nyinwa wa ngesi tikwate ndo alitengo ni mwana ka arenda kontwara menya ndo ara maguriwe bende yakwa maina cia na idaturu is communicating rutwe no kanina mbekare mweri wenge wana wenge ani ndina problem muri ore ko ya kwa muthi kuona mwana ni muthi wakwa arakoria ndiri yaga ukakoria bwa mwana mwire si atujawaika chini agakoria wewe ni muri ore wa same time na fulani wewe wana mwaguriwe bendemwa kana si ndeto zote manyawira kwe no it doesn't work like that watu tu wanakoketi wanagaga tano na tutu na first born na ngeke ku connect ati ni mwana oreka atia ni mwana orenda so just say what you want akona ni mwana orenda akona ni mwana orenda uga ni turenda tuongerere mwana nige na again nindu kiratuma tugie problem ya siana na during dating ando ni mabatere ku discuss siana jema kagia ukana mukabili ga story ile kuona ga story ga Chadaria this man akiuga ati agena tora twerena ne billionaire rĩu inyore getuga tuhena example ĩngĩ mwena tutano wĩra mutumia atiriri hega story gwenda guthikiriri kana ona wikire Delivery TV uigwe billionaire aina ciana ino ni tondu muthuri kendaga kamwe no nundu wa wana wako wena tuna ni areke ni communication but kabinda kama wagire second born mutie karande mu discuss mugi atiriri ngayangienda na ngayangitikira ni waturugamire va waturugamire ava so how are we going to do it ni yutera stokoruta kwa tugutumira long term family planning but ni tugwitikaniria atiri ni watuthondeke family planning ne fail so bau ni waturekira ndwe we have no problem kara kangio kanundu wa ngai but as per our plans ni twakinyamwe
nitwakinya mwiso. So you man tika gwetagira nginya mutumia waku akakuwa nda ya kathatu nilio kambirie kumuria ni wendu yakiri tikana kagira rejection wendu yakiriwe no rona ngani ore mayatongu maina mwana omwe no we na no rona ni ibarwa ino ni ndo wana wagatano wana wagatambatu ni communication seriously esoria kono I mean mutina tethania no batere kwira mutumia waku rugo twakinyia according to our economy twamithima ciana ithatu biahoki no tutina uga atirere gaka na kangio kana tuyageria njira ciombe cia kwigiririria amara tutese na no ko magitigana matiganite marwete mbara aya ruwo na surprises yaku no ataitwa guko kinarekia bau aya mwese tuko mutumia aramenya nginya mugonda wewe ko gwiri guka kwa kumuria na nindironire toragurire mugonda ndukindware na akiaga kwira yani taito tembegani ya gukuonia mugonda ni muguru nginya ngutware na makinyo no you don't communicate like that you don't communicate like that tondo ni wako taito yo yaku negwa ni wako taito yo ni muntu wigirite ro na tondo bina media details no ko taito yo ni muntu urabereroni akuva taito you understand so communication ni non-verbal ino kana kwaria maundu na ti uri uramina ni kosaga chaos muno even at workplace no kwa na terere boss ni ahoka no waoka no aigirira ebuku ba methari ni riandike aterere check in check out kaigirira na tutira wamenyeru check in na check out wakina riga ba methari ara expect mu digest mumenyere mogira musaine kana uga musainage I don't need to say everything rutuna tuwe we don't care we buku detie kale waba utikera sign out utikera sign in moka musema ni na Thursday aulie nimeona musaini awakuelewa mataki menyerete uga ni warete buku na wanaka kwa tuwa ku communicate to ma secretary mwere biugi ati kana andika memo na nikio na riri ona ko kutikira ma supermarket ite twetha ba mbokori exactly itagire ndiketo yes tina gwasiumu ati no kuyeta ngibare anja ati natoka tukeda mbaga no we are not used to the mbaga from the corner in the tap niyo ni makoruga niyo ko kamuye kama makoruga terugete ni kwethene amae kogo mwatabirire tangi mwaija bonja kana mutina kwa kuigeta nyomba mwariga bonja this is miscommunication na gukiria ngemaragia na thimu makanirira aka expect ru ni wekwiraga no aratu ni mararia nake nigetha u understand reho ntewe tugira na base ya group base ya group ne ocio ndete ni ocio okay sawa I expect ni anyita ni wanyita rucio ni abatere ko makubukira mukakiroko akirike kuguthithia murango ramuria na ni watiga cia kiama agakuria uko umeniambia yani watu ni kutukani na nyomboro wewe conversation hiyo no this communication kana ni wambura njwiri urai mutume njwiri na ni wambura urai expect muthuri ya interpret rucio no kathi salon it is not necessary riu ugekara muthenya wa mbere wa kaire wakana twaga gukora wimbite kwimba agakuria ni nini nimeona huko hata hakuna mtu ananitambua wewe nilibomoa wiki iliyopita na hakuna hata mtu anataka kuelewa haya mingi bomoa ile njwiri na wira muthuri nina mbora njwiri cia kwa na rucio ningenda gwika atia kuthie salon so when we come to communication communication ni key in a family communication ni key in a working setup taruka ngorie barodhi ninaoka guko studio na ni mwangirira gutimo ndorambariria ninaoka murasimu ati kule tukoragwa studio barodhi studios rooms nyingi cia studio you understand ni mwanginya mbirwa ati umuthi turashutira riu nie mbokire na acio mwingi mwago kuturi nawe barodhi wekore na setup nikuo gwetereire ati tukuona hau hatiri na kamera ndukuona kadinoka ndungirie producer kaya ko mu onenya na gugu ni
communication ukona ka family zirabetaniria kaundu kani ndo tu wa communication just na go assume assumption is another problem in families na they in working places assumption mimi nafikiria naelewa mimi resiria mudenyosi kwa bingorire thukuru nina announce ile kwena musemanio no menye marugura skuru me na musemanio no wa mweri wa muhwanja you can imagine na ni wabesa ni term dates nikasema Julai kutakuwa na mkutano uresiria rwa ndonde nimekirire kiongo riu muthenya ko kinya wa musemanio guti mundu raririkana ukina ukaruga inyo kina kona matina thiende musemanio kwani ni kwenda mkutano hapana. Yani nyinyi siku ile tulifungua amkumbuki mwako wa thomire one ndwauga no rikubati kuthie nego ndwauga ni ari kumabatina na kukathie watia wewe asumire tono ni waugirie obwo mebange mesort you understand so poor communication no to make kivuko very good kiviko kiega muno gitweke very miserable communication not tugende gwo munyiginyigi wa actually niyo the spine of marriage communication no ndo wana tugaguka ndeto ciorire niye turenda kuruga ngima no nginyagia of course wire mwiko nure wire kuruga ngima negwa no nginyagia ndavurio mere nirenda gwikira mai nduge ngima I think you have to communicate no tikwenda ati gwasium ati niko wekendese mwiko sinu wa kuruga ngima kana arenda mwiko no karanga nginyagia mboga no nginyoruge ngima mwiko no karanga nginya mboga ugo no wana nginyagia bedroom issues ni twikete very boring no to one miscommunication to ndu mundu no waoka ni wathiria second igere wakina batabata bauta tataraika kok tagisamba kia ngoko yakirikio thoro kena kinambia kwina ngemi akingorotaga tondu kene warikia ndugo kina gucia miromo no ni utuko ni muthuri akona miromo migucio tuko kia komire nderere kana ndisa wa no we ni kwa gucia miromo rucio kwanja ukirio vulete ziria se wakina ndererewa arerewa na naria ndunauga no urauria kwani yeye yakujua alienda dakika ngapi yeye yakujua kama kaenda mwetu kenda na menyadire second digere lazima ambiwe vitu zote hapana in marriage please communication is key wana kaundu kawurona tako mundu aramenya please communicate wana kaundu kawurenda gwasium ati mundu ucio ni akuinterpret please communicate tondu wavota gwikara na mundu ndamenyaga ni akuvitagiria but utura gora karite. There are people who are very unhappy in marriage because they don't communicate. Wana mabeteria akauga ni uturika hata siwezi mwambia no kwa kwa ndarai ndana understand no kwa mundu akuire neighbor you know like men ni kuvesa na lift na ninkwenda kwira arume kwa ni very careful na kuvesa na lift na mwambiri atumia na wara marabewa lift wabewa lift ndugatwe ngari ya mundu va mbere angikora ni wewe shoke angikora ni wewe mundu ucio ni muvikani wabewa lift ni mundu tiga gwikara va mbere very good usikae hapo mbele mundu ubikae one never man ndio marakuona koguma kuona ni ya barodi ona ti studio berie na munia ni amumagaragia ocio ngina kani gebekire sukari dono nego kuweiro kia mbere na kwira kama ndio gwikira story murio ni gasaramie ni ga story kare kirwa samari gaka ga story gakirikia gukinyira mwene ni kamukinyira rukai well spiced wananduko na gogo makwaragia wanangalia tumenyera te barodi na speed yego leo alikuwa 6 please this is something that I've learned na banani ndia menyete by the way no ni ndo gukora ni in this counseling now ni menyete kaundu kau ni ka affect agatumia kogu kuri kaundu takau gaturaga mutumia muno gatura kamuthinagia ni wirirwo rai muku fulani ni mbirirwe na mwarai muku fulani no tenimuria mpatio kitu itaniuma muthenya ucio wende Sunday na tuthia kanitha tuyaire kwaga akora ni nyumire na ciana ciakwa na nathie no samatatu aligwe hai kwani ni nini akemboria thimu ni amwira kuacio kuaga nengo tigire ngari okuya suri kakata okuaga it is only miscommunication
nonke mwirire na leo vice versa. Exactly, of course, and the other way wanamutumia akuwa mudhuri ni ati kumukwira mbere ni ekare vuva gitiki kena deputy gitiki mwene ni tu assume it is assumed gitiki ni kia mutumia wa mundu. You understand? So wana wakorwo kuite ka girlfriend gaku ndo akumire vuva tika gusaria mundu a replace mutumia waku ekarite gitikiriko ekari mwankari ukimenyaga where you are maybe gutina communication no gikariwe ni the same gender as exactly mwankari gikariwe ni mundu murume na tutirauga ate tone nae no tutirauga barodi ndukangue na tutirauga ndigagukuwe no ni undu riri kireka no kiuga atiriri ni wambuki ya Korinitho nake Paulo akithomithia Korinitho akimera atiriri ti ati tondu mwaria nyama iria ndutire magonkona manka inyeni ni ikumuthukia no nundu waria avuthu kiro nundu waria ciana cia kiro mutikari. You understand? So tuko twaje kubesa na lift ni nae hapana wanakuwatumia wanadaka gukira mutumia waku wanakuwatumia wanatungu gukira mutumia waku but please understand liria akamenya it can have a different communication when you come ngoro yaku ira ndega uko wasemania there was a story that was in my office mutumia akaimaga nkari ya neighbor ikiuma always exactly you mutumia ke yuragia what a coincidence no kumbe ya neighbors so ni ndio kiratuma wage kongua kwa hivyo wananona umete silitatoka tu haraka this man is very innocent this woman is very innocent no kwa waere no one is planning anything bad no lina ke mutumia riri akona mutumia oyo neighbor no wakuwa maita mairi no wakuwa maita magato no wambiriria kurete problems in your marriage. You understand? So communication neketwerewe atirimwe nitubatere kwerewa communication yagota kurete issues na niwota na me put right no nawe riria wa ukawerwa ngari yenyu kwe mundu irakuwite if you feel ondoso nura kudenia riria mwe joking iri why don't you just ask ira ndiraiguire urare na kaire tukero make it a joke let the man explain tondu anokorera kazini yaku kondo na nokora it was even your mother nokora ni mamu akure nuketwe uturetwe na ni mamu akure nuketwe wena wa huti ya hau mamire yes gitike mamu wa mundu no ikarire wana no guturanira gitio why is a mother in law sitting next to the son in law seriously twanga ko wai muruwaru onto ateite cia vuva niko you know we understand tondu kinya wacoke thutha gitigi kia mbere advantage yake wisini gikomaga na kwisi cia vuva itangi soka vuva so mwe karire gitigi nundu wa health condition you understand but all in all reke kugie gatio between a son in law and a mother in law nikugie gatio kakao in law ati mundu kathikanetie gwaku koguo ndutie muthuri wa mwiritu gaku ingi haya erere itarute tusasime ta my mom yes no ikareho your mom mwekale gitigia kangari yaku yes that is not a problem but kuri okaro vikanetie no that is an in-law your mother mwekale no wanake the very bright women especially gakora mundu ni muvikanie nwasio mututiwe karira ndu ni arenda kwa avoid rere tuono na mwanake wakwa tugite na ngari ino ni kwirwa ni mbesa ngwendaga kana kwi maundu tukwaraje ma mutumia you understand niki turauga maundu mama mothe barothi they are not bad no ni undu woria mako interpret in one way it is a communication niki turama avoid you understand niki turama avoid so don't go hugging everyone ni na mutumia wako but we wabangira ni everyone about it talking about you don't go hugging everyone when you are with your wife or with your husband. Atikanoju wana no sense ni motale moto wa mwaga exactly ero ka ko hagida ekana wana kuya buri wana mathi ya gatu ya next time ya kwira mutumia osiniwe ndaseragira teme ndio masemania mahagana me karande marie
How do you think the woman is going to interpret? I mean, what would I expect him to interpret it? Can understand it. Understand no. Some of these communications are going to be misinterpreted. Suppose in a case, Odoyo kakua ile moko, utumia wagu. What you do, nusinike waoka. Tuwe wa provoke mutumia wanake amba kwamba go stand wa make uyu nake waoka na tondu turariria andu ara maratwirorera nduka uke wagite mundu na nurona mai na muka like let me tell you ni ndiketwe ni mutungatiri ni scenario yonekaga muno kuri atungatiri Barodi atumi atungatiri is by the grace of God wa mutaru kuona tuthianite na namo labda turawite mundu we go take coffee haya na nitudite na tuko tuwokete we are taking a walk ni wasema ni na mushirika haye pastor wanasifiwe sana wanangusaleti ya muno pastor ni wakina nyita mutungatiri njara makina ruga mabare kamwena duni kange die vari ambeterete pastor heka udenda atwari daike mu makina ruga mawavare matikuruga mandagike emwe ni amume ajia wana ni makijire bado ni mavoya mere wabo barabarale ni nani bekarete you know at the end of it all I can hate church I can hate church ni bruka nida ni wabanga ni atekire over kwa kanida ni atukire mpango wa kando wa mzee wangu huko ni kitu mimi na limwe atumia avunjia. Sometimes they don't want to go with their husbands webiru mukiro kamaga mugikeda nagia me I am tired nikirona atumia ingia uje mena ngari yao good turathia ngari nundu wake tondu riu ni tuthiania na turathiite na serious business wana no kora gwika mu turathite kugurira ciana wana wabo barodi mbeca ile irathiite kugura tari ya diaspora ya nona mbeca ile marathite kugura tuseme na kitu ino no berwe ringi ajia kinya supermarket ye na mwarambira tutugura mavuku maire nundu mushirika ucio ni twarugama na araina kathina ka mutu ajaja no that makes it more worse you understand ungisema na kwa mundu ni muvunjia waku na nurona mai na muka kana mai na mutumia wake please avoid the story no ndio tumehoyaga oi mutumia mu please daika igire tu no yerehe nito gitumi twa mari ndio boe ginya ne he ndio gaisho ginya toyete hii te o daika igire tu jarira muhuje na kitu mwendaga tukoragwo diaspora ndonekanaga makoragwo na muthenya wao busy please nito ndukwe muthenya wao alternative akogati ovuo oya muvunjia atiriri toni nirona mwe busy time niri tunkiona na ve wari time ni muvu no nuri ati kugusia ati muvunjia na othutha ationekanaga muhunjia ati tondu muvunjia ndonekanaga na nurona mai na family wagota gutuma runginya ciana imenovonokio na imenangai communication misinterpreted. Wow. You understand? Aya, kama nika episode kama naona nimega tukatonyito nikapenaga muno in churches. Ni about money. Niona kabla ni wa musie haya mutumia ni waoka ni wakwira na tunahitaji kufanya shopping. Okay? Sawa. Last month mwekete ya ngiri 3 kana ya inya. Wewe ni wa sense ukena tiga ngiri inya. Wiguru you didn't have a problem kidenda ugirani anaenda kudi shopping so wanaokima no kumwira pesa ya shopping nimekuatia hapo kwa kameza utianga bedroom itaika meza kau kameza kau ndio mzio tali nimewekelea hapo kwa kameza haya mama mudundabie I very excited no provide the family mama agi atigwa akina thika methari utari hakiri ngiri nyae nisi akugura ki augire ni arenda kudie shopping but did she state how much she wanted nduri onoya tigire nyingi gukira nduri wanaresi yatigite nginya cia taxi tondu last time tukiagurite cia ngiri 3,500 kogo matano mama nwari kaguku so ni mumenyereri nani akenete agicoka guka kibwae arakora mbeca ile watharia ai mutina otaguthio mothe ngari ina na thina muthuri areciria kerwa onawe ri cionyo kagure
Ndiye shopping tu ndio ukanaki. This is just miscommunication. Ongiugira nirenda kuthie shopping na according to budget yakwa I need 7,000. It was easy to say that. Gukira gwikira muthuri ni tora muigite ni tora mutaimite. Wacha nimwambie nione kama anajuanga mafuta ilipanda. Muthuri uyu yagurire maguta ri the last time no kubatikie bia shopping so amenyire mazungire na magari tutakemenya tutadio kwa jikiria ngiri 5. Exactly. Ugo ndio yakinyia. Wana ndio wagionekana. Rindo ngidia tukirimaga mundu wa petrol station kandi kirango maguta meka na tano ambio uyu. It was miscommunication. No kiamuria na juzi uliniwekea ikapanda panda leo nigetha kwire ni mongerere. Miscommunication, misinterpretation of communication. Na dini watu biko na dini wa workplaces, it is becoming a real problem. And ni mara communicate, yes, but yale mura communicate ra matire wale mura communicate, they are having different interpretations. Different interpretations, you know, ikarete issues. Nuona so indeto siya besa angikorwa ni budget ugakiri orenda see in terms of money amount utitia kwenda gukora haya no watigirwa besa cia salon umenye ngwenda kuji salon okay muthuri kiare siria ngiri ni besa nyingi muno cia salon ngiri sikosi nyingi ai is a lot ni akina tiga baba very excited akina kiuma kina kwera pesa ya salon iko hapo kwa kameza woki na soka uya ngua gate ali angua gate salon ni ngiri niko na hiyo ndule mwambure jamu taici wigire ndoke tuthia ndware ona ke arihe negenire nyomba but you see I didn't tell him this time nienda kuthie na nienda kuika such and such a style na yenda gangirine you understand no utije wimberete muthuri the whole day na kiayo visi arerado mama mutu anatangia nakatene ni kuthia salon he's very excited lakini you did a miscommunication ni wenda please go tweka in communication number 1 state what you mean yes wari count ni mbuga yani ni tora bya terere baro dire ya shukuru state and explain with a well explained diagram describe the formation of Mount Kenya yani tusorere no sokio tutaririe nita chemistry angakuma work tukidondeka acid you know flow chart yaku yereke we nawe ereithia kuko akole da bese juga ni sigana angikorwo ni warakara ni kaundu mutumieka tiga kwimbia na kenda bamenya tiga gutiga waguthithia murango ni agwasi murango ucio na thina na no gukora imwe tuvundi wanda no kwa murango ucio mu ukora wewe unokora murango ucio ndi umuri murango igienda wa wakera barege ilitoa sauti kubwa wakati ulitoka ukusikia ndio kwa murakaru can you state what you mean urami ni sijafurahia hiyo chakula ulipika jana ai ndugaturugire ibeta icio ringi no ndo ngikorwa to niwekirwa yini mutumia woke na itiga methari I mean na nduri wa mwira atiriri we ndwendete ngima ya ndoroko kana ya ndengu we ujawaisema na ruto ndo muthenya ucio no waruga ogwekirite niguo ukirite ukiathie toro akina kwa ukuria mbona ujakura ni ndengorwe mimi ni nguruwe mimi kuku sasa ataelewa namna gani tuwale uko kina mwito kina mwira atiriri please mimi sipendi ugali imewekwa pamoja na mboga mimi si msopa bikagira ngima ya kwamba na kaboga ka kwamba does it cost you anything to explain that no mutindi ya mwimba nirete siongo nyomba no ndo akaunto mongi communicate na mutumi yose ndani yaku athia separate ngima akoro kwina ngima ingira atigarite etainyitu muthivu agwikirire na kuretere ona tari kuri Daniel kuria thuri angima kora nguo cie giteini kamenye gwakwa i nguo giteini ukaiba gukwaria kale hero kirete mu ucio gacikora giteini kiria matina noti ino ni ucio okigutaga na ndio nduraria kahongera ari uga ndwendaga agakuria terminini hizi nguo zitakapa miaka ngapi ongira kinyirio kina mauria mwanurire nguo mwaga
kukunja niki ni unda understood nuona so issues ile nyingi tu inazo ndio wake biko ni misinterpretation of communication by the way iko mutumia very innocently ni wa kuigira nguo bugitandari ukibikire ni wa kumatiberia ke according to understanding nawe bandu bagwikira icio wana tumwira wacoka renge kuria muigaga nguo wosa nguo cienge na wekira aoka kuria nilikuwa nimekuwekea nguo hapo wewe unafikirianga mimi nafanyanga kazi gani mimi menyaga nditaka wewe seriously she thought that was the best ningemwelile staki hii leo naenda mkutano nuri tonurarete na dimori okugaga orokwa kesho eroso director makawa ni maroka now you think mutumia waku ni ara interpret agone komenya director nani was you you expect that to understand for sure she understand kare ndure igana masitika na gihawa kabye ko rutire that's what I'm saying no wana kwe mutumia gada menya adeu ne made na utira jini no last month wadite na jini no listen to mutumia waku ayo komo kesi ni wadite she didn't know the kwao so miscommunication please to make communication straight uga you to understand what you mean number 2 stick to your point ndugakora mundu wakuga ndwendete ngima ya madharo no rocio ura mutumia mutina ruga to madharo na nuraugire ndwendete ngima ya madharo stick to what you mean hiyo ndio maana ndokona hapa ishuku kumwina but you see kwa hiyo kaona kare kakimake ka madharo wageciria atiriri kucigatia hetu attention wega kwa nona ngima marundi ndete na muyo no yesterday uramwirete na niye ndikarugirwa hizi siako you see you didn't want to take skuma yesterday no ngira dia mutumia atiriri leo ni leo Ura specify ni leo sijiski not yet nete madharo no munde mimi usiniweke wacha nikula pastiu okay arugete ngima na arugete na kanyama no ndamekira greens tu mapepa yako corona bokoma sige bia nyama but jana ulisema ukuni you understand mutumia rero yokote mbete but kwa nura mwelele sijiski lakini siku zingine sina shida egeria go stick to oria uraugire leave what you say leave your principle ndugatwike mundu wa gwikaragwa ugisenja gia jana uliniambia hii koti aiendanishi na hii shati all of a sudden kwani wewe uone hizi zinaweza endanisha but waambirire igoti riri tithiganagie na sati hiyo tige ukaronzo muingi you are there wanandura anatuona mudira akili yaku kukorea kwa voting haya na maituri mahira point number ya mwisho about communication angikora mundu ndanerewa uria wauga kora we patient kumutariria okay be patient tondu wabota kotiga wambira omunthe na ngoro ya kiritira ikuo njokere woria be patient edirakwirire I thought I told you this tiga gukora we mundu wa gukora we mundu too much angered gukora we mundu so fast in anger wana we ndwendera kwerewa no korwa ithari ureraga mundu akiritira ikuo rĩngĩ ũkorwo nĩ karatu he handũ kambũkĩte ngwĩre na karatu kau gatumu exactly rũciũ rĩ ngoreka noko wadu wanania very excited sinikwambia hii imeraruka sorry dina igwa ni manini gutwara issue oza rukira hapo kiwoke na kinyita okina mwira kiratu giki na uga kigi kwandwe kwa vundi but other issues na kugeria ati kunethethia don't make a career amount of tatu tonindire communication gicoka gikanene exactly mwa wake kirima out of kanyamu kanini muno so nigetha tu avoid na family cietu ikorwo na dayo tuitikire tu barothi communication ikorwo straight on straight on communicate uriorenda kuga make us understand nigu tutigakwerewe ure tureciriria okay oh yes
haya ucietagwo wanamu ndakura iki ni kirathi ngociona kigubatara gwitagwo kirathi kia wanamu tondu tuthomete maundu maingi wete riu to muthiri magithoma inyare bena device exactly nani baidina nitukamĩarĩria nitukiamĩarĩria wega nigetha atumia matige kwambata pressure mamenya thuri yao maina mipango ya kando we make them understand no rio bathiru wamenya muthuri ni muvikani what do you do no please I'm making another appeal mangikorwo muthuri ndwe mukinyu thau usifike yake usifike inaumiza exactly inauma haya ungenda kuona Wanamu ri hiyo namba yako Wanamu namba yake ni 0728 536 043 0728 Alice Wanja Namu. Oh yes. Iyo ni namba. Ndio hapo ndo geci gukure tumaye tondu ni igwa no mu. By number Alice Njiru. Number na leto ya Njiru. Ni Namu is my professional name. Yes. Mpesa yako kuruta? Ni yuma Alice Wanja Njiru. Oh Alice Wanja Njiru. Yes, yes. Imangimbe kabega muno kwanza. Ni ndo wako ko ni kipu ndise kuma goko ko nginya Embu. Because na muhuthire bego iwe no horo mwingi gumuteithia. Yes. Niko yugambe. Makiririkanaga every Friday ni twamikometire. Friday na Saturday ni muthenya wa kumariria. No kiritira nawe barodhi. Ukiuga asibu kurete kaundu gaka is not enough. Wanamu wabicie goko. Amsiden. Ugenda kumuona mwe na muthuri waku kana na wiki. Muno makire na mundu athiere yake. We have no problem. Ugimuuriana na beo ni gugutariria maundu mothe. Wogenda wiko online counseling. Ndio guku Kenya no no fio heka undu urenda uteithio nako na bethe no aguteithie wicirie muthuri no mungu kore wenwe. Nutika exactly. Kana no misinterpret communication. Yes. Na wega andu makigerie ku way out. Na umwe no nginya mbe akugwe kidogo. Sometimes maybe dagari mwe unanyamaza tu kidogo. Exactly. Wow, that's good. So tukurekeria hau na ukenda kunyitana na kenda kuhe namba ya thimu na tukire kime giki tuli ha Tuesday twakotukereria tiri kire kigituma muthuri age na mutumia wa kana mutumia au menja kana ona niki kigituma muthuri age na mpango wa kabi na nigetha twarike kwaria itumi icio ni tukabesa na solutions nigu matigeke guo. Yes, good. Letarathire na inyu handu he gwitwo aya na bethe rucio twikuria Malindi andu othe aria magurire ndaya Pwani rucio twikuria Malindi mundu anyitire thaito yake na akione na agikuo ni ndege koguo na fiu mumenyerere wacererwo ni ndege mano ugatigwo koguo thairia wiri tutoni juru gutumirwo message ukinyacio kinyaga tene makiria ati ko murathie ko Malindi ni na ndege mwese no waweka gutuma I understand ai nwambugeria na tenjoka Embu ni kwa vota kugia mundu ngiuga Wanamu anake ni athie Malindi by the way you never know Wanamu anake ni athie Malindi anake Malindi kuthambagirwa ni muno anakuno kuthambagirwa please my friends in Nkaf no akuga riu Wanamu tia gucoka Embu boso ine jiga Malindi they need to make a public announcement here. Ushuru kile kule mwana wa Malindi na no wega kuriga turathite haria Gorifa bathe Gorifa ndirakwite hena cia mugwanja handu hega ma it's actually 20 to 25 minutes kuma Thika town guthieho na nakimena ni via Garissa highway na kuma highway ya Thika Garissa road we are talking of 500 meters kuma farafara ya highway na ukirigania na andu me hawe cia itirane nyingi irari 11 tugathie turane ira muthenya ungi report irera nginya atetiki citigaite cia I think 3 or 4 should be 4 cite cia inya peke yake na tutirendia goro na nikiaga we andu ngia kamuci waku by the way na re mundu mashuhuri wakete hau ni ibathu kuga no kiredio 900,000 kuri mundu wa cash na mita mundu wa installment arute deposit ya 350 icio ingiari he kwa ihinda ria mieri 3 koguo ko ni ukwenda kia gatagati ga icio inya itigarite to danire Thursday na tha itigarite inya akorwo ni ugubatara kia hau thina wa cia icio inya itigarite hurira 0798 008 008 0798 008
008 na nigetha ukorwo ri umwe wa aria megukoma kiigithia hau ni handu hega muno makiria 20 to 25 minutes kuma Thika town via Garissa highway na kuma farafara highway ni 500 meters koguo wi mugunda ni urona farafara ndikogo 0798008008 uka inbox akoni ukwenda twaranarie nigetha uhoro ucio ukorwo ri mwega na tukiuge atia tuvoe haya baba thini wa ritwa ria Jesu Kristo ni turagucokeria ngatho ni turakugatha ni turakwambararia wega waku mwathani ukoretwo wi iguru rietu na ugakorwo utwigite wega ni wega ni undu wa baruthi wa thayo ni turenda kumurathima kabindari gaka ni wega ni undu wa input iria putite thini wa iviko cietu agaturathima single mothers akarathima single fathers ni wega nginyagia ni undu uria tumite andu magia migunda mwathani turakuvoyo thina mbere kumwandandurira mivaka na runo ndwa mwiroreri wetu wa baruthi wa Thayo TV mwathani turenda kumurathima uri ungikorwa akivitukira karuo. Oh God, we are praying that you provide a solution thini wa ritwa ria Jesu Kristo. Twikora twina mundu gutwirogagira na ndaregua wega ni twa speak quick recovery thini wa ritwa ria Jesu Kristo. Mwathani wanakungika umirira mathina mabana atia reke mwathani mwiroreri wa baruthi wa Thayo agakorwa tugatarama na tukorwo twende gutiki otagakorwa vo ni twarathima mwiroreri wetu aria maiguku Kenya na aria maindi cianja. We bless you now in the name of Jesus. Twavoya mwathani wetikira kurugamia iviko cietu aria mathoma tumaundu mangienda gu correct ni ungitikira kumava that spirit of correction thini wa ritwa ria Jesu Kristo kuria tubatere kwibanda wega. Help us and give us the grace. Riu mwathani turathime no twike maundu mega uturirikanire ciana cietu uturirikanire athuri yetu atumia yetu uturirikanire nginya mawira maria turutaga. Bless the work of our hands na ni thini wa ritwa ria Ngai witu na ria Muriu na ria Roho Mutheru. Amen, 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 amen. Thank you so much. Ogena mahinda mega tucemanie rucio kuria Malindi Daya Pwani ini nigetha tugakena kiria mundu aigithiria. Asanteni sana. Anytime is love making time. Know the button of your life. Geriai ko make when you are interesting as possible. Tutige gutua ndeto cia itunda ria uririkana ria wendo ati ni ngoma ere wa pri ni ndu tubati gwika mbere ya ngimethia. What should we do? Koguo hena before, during and after. No ngaragu barothi thini wa bedroom wikoragwo kiruma nginya ikombe uvinga ni uthire thini wa kiviko ungena muke disagree na gukunja exactly uria kwina issue ayuthi ni mandirectwe na merwe wega itunda riri ni riega na kwithindiri gakora riri abata muno but not this time.